sir, dito man panangawi sa'yo kadagiti kaprobinsyahan tayo kan digiti turista agturturong dito Ilocos Norte iti umayda pa ng padas dito'y kalkalpas sa lang panakay-launch dito'y water sports activity tayo dito San Lorenzo, Banggi, sir. Thank you po. Papashare yun, ito na mga lugar mi. At awisag amin na po, nga dito mahilig di water sport. Umay, at pasyarmat ka dito lugar mi, padasin nyo met. May experience di kagayayan di Karayan. Yes, sir. Panagkita kat ito lang iti adlakas to na iti terong Ilocos Norte. Naman, sir. So nga nakita ni Apo Mayor Itay no kasunod pintas na so nga desidido kami nga mang develop. Nalaka no iti mahilig ti jet ski, speedboat. Dito ya po iti pangibabaan tayo. Nalaka nga ibaba, Yes. nalaka nga isangad, at kung pa'y nga bulnawan di makina na nuwan, at fresh water. Ken ore pen maditsyempo mabalik ka kay ayam dito Uwe. Karayan mi. So nga medyo nalawa met iti kayat na ide gay ayam ti jet ski no kastang the banana boat no kastang han nga napintas ti tiyempo dadakkel ti alon yan ta bye-bye Uwen. mabalin dito po Ang problema alon. Oen. o naguni kay lang asistiran na kayo Okay. So after that pa naka-launch na, sir, mangruging to bigat open and sir kadagiti turista tayo. open na po. Oo. Adda inaldaw agbantay dito, adda dagiti kakatuan nga naka-intact dito. Oo. So that mga sister kada dito turista. Sir, kasanot panangusar no kada ito'y banana boats kan jet ski, sir, ada iti oras nga mabayadan. As of now, awan pa. Actually, Pagsaritaan nyo pa ila, nagsaritaan mi kan ni General Roy Itay nga dagito awan pa lang iti bayad na. Kas panangan pang-promote mi kadagiti kalugaran dagiti tourist nga umay dad dito. As of now, awan pa banana boat, awan pa. So free pa ilaang. Free amin na po. Uri pa nakausap ti jet ski mi. Nakamit mang gasolina. Okay po. So sir, panangawis mo, sir, kadagiti mahilig iti water sports. Kung may kayo po, may padasan dito lugar mi. Di Iling Abanggi, iti Barangay San Lorenzo, Puruktal na, Sitio Bug. May padasan dito kalulukat na mabalin nga mga trakar kadagit turista mayo kitain mabalin nga ito'y di pangibabaan nyo dagiti speedboat nyo mabalin tayo nga rumwar yan di baybay true and true dati minanga mabalin na rumwar tayo speedboat ni jet ski Baybay mismo. mabalin na po iso nga kas makita yun dati dyan diretso data po mabalin na rumwar ta jet ski on speedboat.